Ngisuke eqhuqhu. Bazalwane ngicela ukubingelela ngikho formal siyami ngixolele. Ngiyabingelela abaholi nonke ukuhlukahlukana kwenu. Omama, obaba, osiyami ngixolele angikho formal. Mina ngiwumuntu wethu sebenza lokho kuphela. Angikwazi kwa formal sengizoyabona angikwazi futhi ngixolele. Angikwazi kuphela nje. Ngicela ukubingelela nonke. Mhlambe ke angiqinisekise ukuthi umuntu akabonga ithuba ukuthi efike la endaweni yaseKuba ezophakamisa uJesu. Amen. Uma ke ithi inceke yayithinta mqondana nale nkonzo yale ekhaya yesivuno, umbuzo wami ukuthi kuyo uyaqonda yini ukuthi lo muntu ombizayo ubani? Ngayibuza ngiyazi ngayibuza uneshow ukuthi ubiza mina. Yathi yebo ubiza wena. Ngathi mina isiqiniseko wathi yebo ngoba ngenza sure mangabe umina umzalwane ukuthi ngiyambuza ukuthi uyazi ukuthi ubiza abantu because mina isikhathi sokudlala nginaso. Awu amen. Ngicela ngiqinise anginazi isikhathi sokudlala bazalwane. Uma ngisuke nje ngizosebenza kuphela yiloko kuphela ngifuna ukuzela lokho ngoba ezinye ngicela ukuthi ikubizile bese sithi hayi lapha enkonzweni ungakhulumi ngokuthi ngoba nakho kunje ungakhulumi ngokuthi ngivele ngibonge ngesichapho siyami ngicela ukuthi ngingabe ngiseza ngoba usuze wangibekela ibizile kumele ngihambe ngayo ngingamele ngihambe ngayo. Amen. Ngizama ukuthi bazalwane siyabonga mhlawumbe ngikhuluma into ehlukile ngixolele ngikholisa ukuthi uhlelo mhlawumbe sengivusha isikhathi sami. Amen. Phuthume masinyane ke bazalwane ngiyezwile into eyenza ukuthi ngithande lo mhlabelelo ukuthi bazalwane uma ngifike ebukhoneni bukaNkulunkulu I know ukuthi abazalwane abaningi baye bebuza ukukhona kaNkulunkulu sometimes mabehlabelela abanye makushunyayelo noma makuthandazwe esikhona kaNkulunkulu. Angikhuluma ngokukhona kaNkulunkulu obuvakashayo, ngikhuluma mina ukukhona kaNkulunkulu weBhayibheli uhlala la ukukhona bakhe. Amen. Ngoba ukukhona kaNkulunkulu lethi siwaye eZayoni iqala bekungoma ethi yehla moya wengcwele. Ngoba ubehla iqala manje akasayihlala nathi uhlala kithi. So ke uma ufike ebukhoneni kaNkulunkulu bazalwane yila ofike khona kuphelele zonke izinto kube nento ethi akekho onjengawe. Iproblem enkulu bazalwane esivimba ukuthi singafinyelele ebukhoneni kaNkulunkulu ukuthi noma simkhonza kodwa bakhona abanjengaye. Angiphinde ukubheka into eyenza ukuthi singafinyeleli exactly kwi-point ngempela whereby simbona uNkulunkulu engekho njengaye ukuthi sinabo option B. Ikhona into eyenziwa uNkulunkulu ikhona into engenziwa uNkulunkulu uyenze ngokuyi. So uma ungakafinyeleli ekutheni akekho njengaye awukwazi ukukhonza uNkulunkulu omcabangela okunye kungaphezulu kwakhe. Ake ngiphinde ngokugcina angeke umhloniphe umuntu ongametheni, angeke umhloniphe umuntu ongekho sure ngaye ongekho proud ngaye. Umuntu okwazi ukuhlonipha umuntu o-proud ngaye noNkulunkulu njalo ke bazalwane. uNkulunkulu uzukwazi ukuhlonipha uzumazi ukuthi unjani. Yabona singeshumayela nje izolo sithi yeke izolo akusiwo amagama azoyekisa umzalwane izolo. Into ezoyekisa umzalwane izolo ukwazi uNkulunkulu okhonzwayo mayifuna izolo. Athi ngiphinde kwesibili singakhuluma kungaze kuphele 10 years sikhuza izono zingayekwa. Ukhona umzalwane ngiyaxolisa abakhona bafike late. Ukhona umzalwane ongafika late enkonzweni kodwa emsebenzini ngeke. Lento isho ukuthi umsebenzi urifilwe kangcono engqondweni yakhe nenkonzo. Athi ngiphinde kwesibili ithi mina into mayisirifilwe kahle engqondweni yakhe ukwazi ukuyinakekela ngisho ngabe isiphi isikhathi noma kanjani ukuze wenze isiqiniseko sokuthi awulahlekelwa yinto esengqondweni yakho emsebenzini yakho. Kodwa for the fact that uyabonakala ukuthi ngisho ukukhonza nje ngathi uyakhutshwa lento isho ukuthi wayona lento oyenzayo awuyifilelwe yona ayikho kuwe. Amen. Ukuyenza amen amen. Ngithi mina bazalwane for the fact that when udinga nje umhlangano njalo enkonzweni ukuthi uhlale phansi kwenze umhlangano kwenze umhlangano lento isho ukuthi wayona lento oyenzayo awukho sure ngayo. Hey isho lo muntu awukho
kanjani yini indaba ubhuti engatholakali uyalandela nje yini indaba engatholakali yini eyenza ukuthi alandelele kodwa akalandelele nje enkonzweni bekwenziwani ngesonto yini eyenza ukuthi alandelele into yasenhlizweni yakho ithi iBhayibheli lithi zakheleni ifa elikhulu ezulwini elingentshontshe ngamasela elingedliwe nayilutho bese lithi ngezansi niqaphelisise inhliziyo la ihlala khona yokuthi ngoba lapho inhliziyo yomuntu ikhona necebo yakhe yobakhona lento ishuthini-ke lento ethi inhliziyo yomuntu lapho iyohlala khona necebo yakhe yobakhona njengoba kunabafundisi nje manje ukuthi uma kunganikeliwe asuke bexosha ibandla inhliziyo yakhe yayisemalini ngekho ekhonzela uNkulunkulu njengoba kunosisi abangezi bakhona ubhuti ongekho inhliziyo yakhe yayingekho ekhonzela uNkulunkulu yayikubhuti nobhuti ngokunjalo ayengekho usizo thize akasakhona ukukhonza inhliziyo yakhe yayivele ingekho ekhonzeli lapho inhliziyo yomuntu ikhona necebo yakhe ikhona ilapho ngifundela mfowethu Matthew 13 verse number 24 bese ngihlala phansi ngiphinda khona mfowethu okay Matthew 13 verse 24 omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlanyela imbewu enhle ensimini yakhe 25 kepha abantu besalele wafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele samuka kwathi balikhule ikhaba kuthele isithelo khona kwabonakala nokhula kwase kufika izisebenzi zomnumzane zathi kuye Nkosi awuhlanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na pho ilutholephi ukhula na wathi kuzo lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha izisebenzi zathi kuye uthanda ukuba siye ukulubutha na kodwa wathi cha funa lithi xa libutha ukhula lisiphule amabele kanye nawo yekani kukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthi kwabavunayo buthani kuqala ukhula lilubophe izinyanda ukuba lushiswe libuthele amabele engotsheni yaso amen bazalwane lana ke bazalwane umbuso kaNkulunkulu lo awu amen is it right bazalwane umbuso kaNkulunkulu la kuthiwa umbuso kaNkulunkulu uzofaniswa imfanekiso kaJesu esikhombisa le kuthiwa ke lana umbuso kaNkulunkulu umbuso wezulu uzofaniswa ngale ngendlela bekhulunywa ngembewu kuthiwa enye yawela egcwaleni enye yawela kulezi kule mina imfanekiso engehla kodwa kuloko kuthi umbuso kaNkulunkulu uzofaniswa inhlobo zabantu lezi abuzoni akuyona imbewu inhlobo zabantu lezi ngoba if unombuso mase kuthiwa uyofaniswa nembewu eyatshalwa eyahlwanyelwa emini ebusuku wafika isitha sahlwanyelene kushuthi abantu laba kukhona abantu abahlwanyelwe emini
ebusuku kwafika abanye bahlwanyelwa nabo. Awu amen. Umbuso kaNkulunkulu uthi iBhayibheli umbuso kaNkulunkulu uyoba njalo. Awu amen. Lento ke isitshela ukuthi ke bazalwane ithi ke abanye wathi sehlwanyele imbewu enhle emini ebusuku kwafika umhlwanyeli oyisitha naye wahlwanyela ukhula ngokuhlwa noma ebusuku. Amen. Ithi iBhayibheli ke uma eqeda wenze njalo ukuhlwanyela lo ithi iBhayibheli sakhula lezi zinto safana zombili. Lithi iBhayibheli uma zikhula zifana bakhathazeka abaningi lesibili ukuthi Nkosi yini indaba isivinini sakho kanti bengatshalwanga yini into enhle na yini sekukhula manje sekukhona lokhula kunganjani sesikhulu ukhula bese sishiya amabele. Lithi iBhayibheli uthi ke uthi umlindi sivini cha ningakusiphuli ngoba niyothi niyasiphula nisiphule nalokho. Lento isho ukuthi ke bazalwane isho ukuthi lezi zinto ziyafana. Angithi bazalwane mayifana ke lezi zinto isho ukuthi njengoba sila sifana nje ukhona abatshalwe ngembewu yasemini khona abatshalwe ngembewu yasebusuku. Yes. Ampilo usibindi. Phakathi kwethu ukhona bembewu yasemini bese bakhona bembewu yasebusuku. Ene into enhle ngembewu yasemini ukuthi izithelo zayo ziyaphatha ukuthi imbewu yasemini lo usele ngembewu yasemini lo. Oselwe ngembewu yasebusuku iyaqala ukuthi lo imbewu yasebusuku. Biyaqala ke uqala noma ehlabelele kuyezwakala ukuthi izwi kodwa yona imbewu yasebusuku. Kuyezwakala noma eshumayela ukuthi yona isambulo yizwi kodwa imbewu yasebusuku. Kuyabonakala nje ugqokile ebemhlophe yena kodwa imbewu ivela ukuthi ayifani naye. Yini indaba? Imbewu yasebusuku will expose you. Yabazalwane imbewu yasebusuku will expose you. Expose imbewu yasebusuku uzuvele phepheni. Imbewu yasebusuku will expose you. Abazalwane yekelani imbewu yasebusuku. Imbewu yasebusuku iBhayibheli alifundi nabazalwane. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu esefuna ukuveza imisebenzi yabantu. Lithi iBhayibheli ishone abayenze bakamereni umnyama inovelo bani. Yebazalwane sineyinhlobo ezimbili zabazalwane. Likhona yini bazalwane? Ithi umsebenzi yakho uhlobo lolu lwembewu mama imbewu yatshalwa emini noma yatshalwa ebusuku watshalwa emini noma ebusuku ngoba lezi imbewu ngoba zimbili nje uhlobo lomuntu wembewu yatshalwa ebusuku kuyabonakala ukuthi le yatshalwa ebusuku eyatshalwa emini futhi iyabonakala ukuthi le yatshalwa emini kodwa inkinga lembewu iyafana asikwazi ukusipha sithi phuma wena sala wena asikwazi ukwenza lokho. Ithi iBhayibheli siyeza isikhathi la okuzohlukaniswa khona ukuthi le yatshalwa ebusuku le yatshalwa emini. Umbuzo wami ke engihamba nawo sengibuyele emva bazalwane isitheknike ukuthi ngisakhuluma nje kanje utshalwe nini yekela ukuhlabelela yekela ukugwaba yekela ukushumayela yekela ukugqoka kahle yekela ukunikela yekela ukuba nebandla ibandla elikhulu utshalwe ngoba zonke lezi zinto ayinakuphumela lo mbuzo okhulunywa ngawo la. Utshalwe uhlobo lwembewu uhlobo lwembewu amakhono obhuti noma begcolelana ke yandawo yabandawo babhema benza yonke into shaka intombi manqwaba bathele khona la enkonzweni qonywa ile uyeka ile imbewu yasebusuku. Imbewu yasebusuku yazalwa khona lapha enkonzweni uzala nomunye phithesane nomunye imbewu yasebusuku phathi iqhabo zamantombazana uze khona la enkonzweni imbewu yasebusuku. Ngiyakhuluma bazalwane khuluma iqiniso imbewu yasebusuku ngoba asikwazi ukufana nezo sigqoke kanje labafowethu bafowethu ngiyacela bafowethu ngiyacela ngingasabisi ngithi mina asikwazi ukufana nezwe sigqoke kanje labafowethu ngiyacela bafowethu asikwazi ukufana nezwe mase imbewu yasebusuku bafowethu asilungiseni bafowethu asinabi imbewu yasebusuku bafowethu sengicule kahle kangaka bafowethu niphinde ningamboni uNkulunkulu selifile sengikwabe kahle kangaka bodade ningamboni uNkulunkulu selifile bomama nibahle kangaka bafowethu bami sesiqedile inkonzo ngiyosithi nje imnandi sikumela sithi hayi inkonzo bemnandi khona into engifisa ukutshela yona uyabona inkonzo mayibe mnandi uNkulunkulu engekho kuyo kuyoba mnandi nasisibokweni. Athi uphinde ngokugcina bese ngihlala phansi ngithi mina uyayibona wayijabule into emnandi ngoba esikhathini esiningi ayikho into eqala kamnandi yaphetha kabi. Yonke into eqala kamnandi isikhathi esiningi iphetha kabi kodwa eqala kabi iphetha kabi.
abaphathi ba sengiyahlala bazalwane siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu kodwa ebengifisa ukusho bazalwane ngoba ngakubheka ngapha etsheni bafowethu abafundisi bakusasa sekuyini abanye bangangami lapha abanye futhi badala abafundisi bakusasa sekuyini lokho engikushoyo ngisho nje kimi ngokhona abafundisi bakusasa abafundisi sekuyini nani kodwa wethu abakhokheli bakusasa sekuyini bona bafowethu angeke sisebenzele lento yokuthi singobhuti singosisa sifundi lutho kulabo baba into esifunayo nje ubaba afana siyofa ube umfana uziyofa ukukhonza umfana akuyakhula bafowethu uyasuka stage lapho uya kwesinye stage uyasuka stage lapho hayi umfana oseze wanewa wazwanewa ngizoze ngisho amagama amanga umfana ngobona ukuthi asesiyena umfana ngisho umbuka ukuthi akuseyena umfana yabona so kufanele siphulele bafowethu sikwenza kanjani lokho sikwenza ngokuthi singagcini simenje endaweni eyodwa sidumane kuyo kanti ibandla kufanele likhulu ngelinye afuna sikobhuti ngapha bese ngapha bezolekelela abaholi usukosisi ngale bezolekelela omama therefore ubaba nomama behamba ibandla aliphelele umsebenzi okumele wenze egameni likaJesu amen.